turabasuhuje. Aha rero turi i Musave ku muhanda mubona munini, twe twubahiriza ibyifuzo by'abantu bose mu nce zose zitandukanye, tubazanira imari zicukumbuye nyine, za zimari ziba zikeneye amafaranga makeya ashoboka kandi mu buryo bwose bushoboka. Aha ni i Musave, umanukiye mu rya Mariseli ku bahazi, ukagera i Musave ahantu bita mu Kanogo. Aha niho duhagaze kuri uyu muhanda, tukaba tugiye kuhabereka imari y'inzu nziza rwose. Ikindi twababwira, iriya niyo santere, iyo mari ikaba idakora ku muhanda, ariko uzamutse gatoya wazamuka ukaba wayigeraho. Reka tuze tuyibereke, tubabwire n'amafaranga ikeneye. Ya nzu rero ngiyi tuyigezeho, ni iyi ngiyi muri kubona imbere ya kamera, ikaba ihagaze mu buso 160. Ikindi ikaba ifite icyangombwa cyayo cyihariye, ikaba ihagaze mu miturire, ni iyi ngiyi iri mu buryo bwa konoshi. Murabona ko ikoreye amasuku, ifite n'igikoni inyuma. Reka tuze turebe ko twakibereka. Ikindi twababwira, tubabwiriye hamwe, n'iki kibanza uramutse ugishaka waza ukakigurira hamwe, ni mu rwego rwo kuba wakongera ubuso. Dore ngiki kino kiri impande yayo, iki ngiki mureba gihagazemo abana, kigenda kikagera hirya ku miyenzi, kiragenda kikagera hirya ku muyenzi. Reka tubereke n'ikindi kiri haraguru yayo. Niyo mpamvu twavuze ati iyi yaba imari ku muntu ukeneye ahandi. Dore igikari cyayo ni iki, murabona ko harimo igikoni. No haraguru yaho rero, haraguru yaho murabona ko tugeze mu kindi kibanza nacyo kiri ku isoko, dore ngiki kigari rwose. Mbese ushobora kuza hano ukahagura nk'ubuso bwa 800 bushobora kuvamo 900 gutyo. Ubwo rero aha hantu nicyo kituma haba imari, bihagira imari. Hakaba hakeneye miliyoni 12 hano i Musave. Uvuye i Musave kuri kaburimbo, akamoto kakuzanira 1000. Ni 1000, urumva ko atari kure rwose. Ni ahantu hatuwe nk'uko twabiberetse, ni ahantu heza cyane hadashobora kugucika. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.